Oleh dadinggu ta kalada ate bata patabokan ane acara pamaringi ate ne channel YouTube YKB Sumba Panewe Weyewa. Toma datarenge pone lina murda Yesu Kristu mainda kata paradaka atenda kata dingi petulu pagata awali nyau matua wenge sembayang. O alamurima aduka bisa duka madi amanawara kelulua maga lot omunogede kangenge pakaku pa aroma mono ba apa we pilima ia bu ata. O alamurima amanawara kelulua maga makono mutuke arosagamu mamadengi petulu pagata wali baramu nggak ika marenge ngone lina lunggu balimagu to mandamarenge pemuri tulu mangga waini nyaumu amatua nggak ina muneli mu perenge mayo dikia kama pakaku kowe tilu tole kama ia bu ata kama bilu kongge benge bagenge pa aro paksagama o alamuri ma duka kina tabaya ma wa utman sala bo kala praima orang ngarna muri ma urung Yesu Kristu. Amin. Oleh dadinggu lina miori parenge dane lodo tadeke wai wali buku renungan wasiat na judulnya lungguinawe podawekina mono wungange tadeke wai wali surata pasuru ke buku akatuda mata akabulu pitu tukini mata a2 kabulu ene na pakananda nebina nee mata akabulu mata akaiwa lungguina li namurda oro ainana potawikina mono wungange ka mataunda ndoku salanda waina ia paama rudi na ngarana wai ia anak buah winena na manawar lang takai na ana mawinena taka oro na paama bapa rudi paina bandana domu kuawe ne kawodeka tutuna pata buah mane buah wine na pangkaila kawaki iwi na ana buah winena na paama na karawa wana anana na dikuge pande mono pembei atena bana aloa ia koka hina walikaiwa na ana mawinena na marutaka dana padekuki apawe pembeina amana orobaina ngindina na anana ana mawinena na paama Pak Rudi na pareta wekina bapeina pata penungan nawi anan bage na pandege ne salana parawina na podange ne dengana mono na wunga bange pata karawan nai na anana na pangkai bei bo oleh renda nai sahabat lunggu paina itinena na pangkaila kawakii nibina na pangkai bai ba oleh rendanai oleh dadinggu hida ata Yahudi lira mate mono kede balina walirate ata mate dana na Yesu nda poda weki kina bawa inge doku ndenga parawida balenga na patiru bawi na Yesu Kristu ana papakira oro aina nange wa inge ia pamia batilu pakua daida ata Yahudi nee umat tambaya bait Allah lungpaina nyakana nasiwe na Rasul Petrus bangkarani na Yesu yalla adati ata pia alenga na pemburu penutana
angindiwe nendame muli. Oladinggu petikina pama Rasul Petrus. Baida ko barawing gene a da perawi da ata Yahudi orona bandai papandet dah tu bananen sangandi na yalla nda demu kuwa kiwe kambu ate na yalla nyawe kaidawi batiru na Yesu karitu lunggu inange nyawe na Rasul Petrus kana dengiwi mono kana kalairu di ata Yahudi ngai nango ka pandenge mono kapot na wikina ba apa we ne parawi da lapata ka ei angge kaungange ne ate da papanget da mono parawi da dan dua ngai nango ka mataunda doku jala da baku oleh dadinggu tilu pakakon rani muri panda ia ata na tu papengwe batakanan nungge ne toleka papakakon ra ia loto na tu papengwe batapot wikina pareta we ngarakua tolekanda ba ata amau la papangeta wanda bandata manoto manandi batambunna diraka ola dadinggu notonge wa inge panewenda parawinda papangetanda nda manoto nda manandi arosaga namur namur Yesu Kristu kata eru pamarongge baku ladinggu mi patapot wiki kona baata nda menundu nda manandi wanda mainda kata pareta wekina kata ungange mono kata pendua we tolekana amin mainda kata sembayang alamurima mapamalangi goe menawaram bolengana pamarenge baparenge bama game liimu monongaramu netina ngai namu neyame atapia awode agosa pone punutana ngai kama pareta wekina ngarakua na netole kama panewe mangindi mapatama papangedama ngai namu karena menundu karena menandie aromatamu yeu mono aromata na oleh atapia ma alamurima bondalokoma atedana ma nelimu pareng manena kama rawi kongge tilu tole kama iya bu ata lima gua ama renge kimata bayam wa ut mersalap bokala praima orengar na murima merumba Yesu Kristu amin olading gundu kakina neli namiori parenge dan nelodo da bulakangge like we subscribe mono pengindige paratungge bara oleh dadin dawat deka oro ainana tadana bana mono tamarenga denga mangene yeka besumba batatala gene li namiori da oromba Yesu Kristu maringina